Здравейте, скъпи приятели! От името на Веселин и Стефка каним всички близки, роднини и приятели на рождения ден на тяхната принцеса Богомила. Тържеството ще се състои на 12.07.2026 година в Сливен, ресторант Версай. Ние ще бъдем там и ще ви очакваме. Јак поздрав сај Роминги ко цело свето, а мајбаро поздрав джал, значи Джели Булгарија, Ано Сливен, Камаро Прал, о Веселин, ке чолпе чијаке обија и Боги, а поздрав джалдеки Стефка, ке сај фамилија, ке ти камен, одеждујто Јули, Камаро Прал, ко Веселин, Николо Савстомаро Прал, музика стумено Денис Читакра, значи одеждујто Јули, 2026 година, 2000 биште шофто беше. Поздрав Сарилинги, поздрав Чековесили, немке сај фамилија, емке леси родни и Стефка. Мича и пепелашка, вози на ваки злато кајласка, а мео евро спачке скачивава, најбаробија ме какерава. Келела мича и пепелашка, вози на ваки злато кајласка, а мео евро спачке